Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Алыс жактан көрүп жаткан мекендештер, Бишкек кабар YouTube каттоочулары, кезекеми ушул сиздер күткөн спринтерлерге келип жеттик. Бул чыгарышта мына ушул алдыңыздардагы көрүп турган грузовой пассажир, средний макси база, ошондой эле будкаларды көрсөтөбүз. Бүгүнкү күндө баалары канча болуп жатат? Бүгүн 2021 жылдын 21 ноябрь, вторник Бишкек, апта күнгө жекшемби. Лайк басып колдоп туруңуздар. Биз көрсөтүү баштайлы. Бул жерде средний база 2004 22 баасы $8,500, 530 000 километр жүрүптүр. Анын жанында макси база бирскаптуу пассажир 2001 27 механико $8,500 сурап жатам дейт. $8,500. Бул видеодо ошо жалаң айтып кетейин. Пассажир грузовой будка средний макси база арасынан арзан чыккандар болсо, аларды дагы тартабыз. Жылы 2002 22 баасы $7,000. Средний база пассажирский спринтер. Грузов пассажир средний база жылы 2001 22 механика 320 000 километр жүргөн, баасы $10,500. Бул жерде грузовой двухскат жылы 2006 22 дөңгөлөктөр кышка салыныптыр, расход жок экен, баасы $10,700, байланыш номери бар. Двухскат. Азыр биякта дагы көрүп кетебиз, азыр дөңгөлөктөрү жаңы салынды дейт. Биякта ушундай грузовой пассажир же грузовой, да? Спальник бар да, просто грузовой спальник бар. Грузовой спальник бар дейт. Азыр артынан өтүп келели. Жылы 2006 дедиңби? Ооба. Жылы 2006. Ой, жакшы. Антабыз. Кийинки бул жерде ушундай эле грузовой двускат холодильник бар. Азыр бир кечине кирет, саат 5-6да. 5-6да кирет. Бул жерде Рекс бар экен, бул дагы грузовой. Жылы 2008 2.7 седай мотор, коробка механика, $13,800 сурап жатыптыр. $13,800 номери. Азыр жана тартып кеттик эле, мына ушул средний база грузов пассажирди кайра биштерден мени тартып койчу деп сурап атат. Азыр ошондо грузов пассажир экен, дөңгөлөктөрү жайкал. Состояниясы жакшы экен. Азыр зор. Булантабыз видеого. Канча болсо жетеди. Эми машиналарды санын көп баткыруу үчүн бат-баттан тартып өтүп кетели. Бунун баасы жазылмаптыр. Андан кийин макси база Рекс 150 000 километр жүргөн, пробега оригинал дейт, жылы 2010, объем 3, автомат Типтроник. Кыргызстанда жүргөн эмес дейт, бирок баасы жазылмаптыр. Эси кимге мыяктар эмеспи? Сизге бага, эси биякта бар экен азыр. Ачып көрөлү. Отуруштары комплект кожа экен. Состояниясы жакшы. Мунун баасы канча болот бека? $28,500 дейт. Односкат макси база пассажир номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Азыр биякта дагы спринтерлер көп, азыр мен тартып кетейин. Бул жерде бир скаттуу макси база грузовой грузов пассажир экен, жылы 2002 механика, расход 810. Баасы $10,500. 277 000 километр жүрүптүр. Андан кийин бул жерде дагы бир грузов пассажир Рекс двускат жылы 2010 22 механика, баасы $18,000. Мына жактан машиналар келип атат, свежий перегон Америкадан. Алдагыдай битилар келет дагы, анан бияктан не бит, не крашен деп чыгат базарга.
Бұл жерде тағы бір линияда жүрген Межгород окшойт 505 Бишкек Карабалта Берск аттуу Макси база жылы 2001 2.9 тидай мотор басылыптыр. Механика 5 уступка. 18 место екен, $9500 деді. 18 место. Бұл жерде грузовой Берск аттуу Рекс жылы 2010 2.7 сидай мотор басы $11500 обмен бар екен. Шо азартын ачып көрелі. Burada холодильник жоқ екен, біреу. Пробег қанша қалды? Пробег 46. 46 мың километр жүрген дейді. Лантауыз, анан кейінгі бұл жерде бортовойдағы бар екен. Аз бортовойда антенны шығарыш қыламыз, жол жақтан көрсеңіздер болады. Бұл жерде пассажирский Макси база Берск аттуу жылы 2003 2.9 тидай мотор. Рексон мотору басылып тұр. Обмен бар екен. 480 мың сом. Рексон мотору басылып тұр. Мұның басы жоқ. Ондан кейін дағы бір Макси база 500 мың сом жылы 2001 2.9 тидай мотор басылған. Срочно сатамын. Номері бар. Чалып. Сөйлеш көрсеңіздер болады. Спринтер Будка, доскат, жылы 2004, 2.7, свежий перегон деді. $12,000. Бұл холодильник жоға бұларда? Доскат грузовой, жылы 96 2.9 тидай мотор, басы $7,800. Бұның басы жазылып тұр, онан кейін дағы бір Макси база пассажир, спринтер, жылы 2003, 2.9 тидай мотор, механика $8,300. Межгород, Сосновка, Беловодский, Бишкек қаттамына жүрген екен. Автобазада спринтерлер бар. И частный фирмалар бар, а бізде база. Монтауыз, кейін бұл жақта Рекстің бағасы жазылып тұр. Мұнан жақтан ағы спринтерлер көп, азыр тоғындар алсалай тұрыңыздар. Осы жаққа өтелі. Бізде азыр ұшындай Ош Бишкекке қаттаған спринтерлер көйіп кетті. Бұл жерде дағы бұл ұшындай средний база пассажирский спринтер жылы 2013 2.2 басы $19,000 деді. Рекс жылы 2013. Салон көрелі. Бизнес салон екен, бұл? Потолоктың бәрі заводская өшет, жасалған ба? Заводская, Оның жанында средний база спринтер жылы 99. Күч объем Рекстон моторы, обмен бар екен, басы $6,000. Пассажирский спринтер. Ондан кейін бұл жерде дағы бір Макси база, пассажирский спринтер 2002 механика. Басы $8,500. Багажын ашып портали ба? $8,500 деді. Азыр салонын ашып көрелі, ішінде есі бар екен. Салон екен. Документтерін қанша месті? Документтерін 18 месті екен. Дөңгелектері қышқы. Ең ақырқында ұшы доскат пассажирский спринтер. Дөңгелектері қышқы. Жылы 2003, 2.7 мотор, седай. Оның мұнасы жазылбай қалып тұр. Бұл жерде бар өкшет, азық көрелікші. $11,000 деді, номері бар, чалып, сөйлеш көріңіздер. Бұл жерде бұлдағы доскат грузовой. Қышқы дөңгелектері қоша беріледі екен. Жылы 2011, 2.2, басы $16,000. Будканы көрсетейін, жашыл түсті, жылы 2000, 2.2,
Басы 8,5 мың доллар деп. Бұл жерде үстінде холодильник тағы бар екен. Средний база, грузовой, жылы 2004-22, механика 8,900 доллар. 11 watt falan da Дағы бір 9 қат будка 413, жылы 2001-22. Үстіліне болып тұр, 4 дөңгелектері жаңы, мотор коробкасы жақсы дед, лицензия бар, бағасы 10 мың доллар. Бізде комментарийде ушу холодильник менен дагы кошо сурагандар болду эле. Мына жерде бар экен. Свежий перегон 316, 2.7 седай мотор, коробкасы автомат. Басы договорный деп эси каякта экен азыр. Көрөлүчү, жылы 2005, 177 000 километр жүрүп тур. Сизге канча алды басы? 12 000 доллар дейт. Азыр ушуну свежий перегон арчып, арчактарына көрүп коелу. Шаар ичине доставкага издеген биздин катталуучуларыбыз өтө көп болушу керек. Азынан жакта дагы грузовойлар бар туугандар, алсыбай туруңуздар. Мына жерде грузовой холодильниги бар, Максибаза, Рекс, 1 скаттуу, жыл 2009, 2 механикалык ступка, басы 13 000 доллар сатып жатыр. 13 000 доллар. Бұл жерде пассажирский спринтер, 2 скат. Жылы 2001-22, басы 9500 доллар. 9500 доллар. Бұл жақтан азыр машина өтіп кетсін, азыр бияқтағылар көрсетіп монтайлы. Средний база грузов пассажир, жылы 2004, 2 механика, басы 8 000 доллар. Расход жүзіне 7-8 дейді. Аралашылып жатайын, бұл жақта грузовойдағы бар екен. Грузовой жылы 2005-29 мотор басылып тұр. Басы 6 000 доллар. 6 000 доллар.